सुकी थाना लोकेशन तू मारी दरकार ना हाथी चलती लोकेशन होना दरकार ना हाथी सैला पर लोकेशन मारिया भाई ऊपर को देख हम से ऊपर चढ़िया नहीं गाड़ी जाऊ से ऊपर जाऊ आम आउर ऊपर चढ़ियार अच्छे माने आम जी ऊपर को आसिले ये बोधे 10-15 किलोमीटर होनी 20 30 किलोमीटर है ये बड़ घाटी देख के यार ऊपर को आउरी आम जी ऊपर धन्यवाद ब्रेक डाउन ना कदली गछ बंधा ब्रेक डाउन जिते ऊपर को जावा नेटवर्क पाइबन जाना ना मत लगुच आम 8-10 टଙ୍କା पहाड़ चढ़िले बोधे लोकेशन देखुच ना डेंजरस घाटी तुम लगुच जब आम खजुरीपड़ा घाटी जानी देखी ना ये गाड़ी এটা বড় টর্নিংটা আমার বহুত বড় টর্নিং पड़े रात गला असुविधा हम ना दिन कौन देखा क्लीयर आइले गोटे पाड़ बाहर इे जाओ ना बढ़े देख प्लेस देखो जाओ जाओ ऊपर जाओ बढ़िया घर पलैला बढ़िया जीव ना ऊपर चढ़ तो गुणिया हाँ भाई कह मन लगिगला आ लगे गोटे भांड जगह नहीं सॉरी सॉरी जगह देखा गलानी गोड़ पकेबुनि ना जो झरଣା ना कौन ना फास्ट जो झरଣା गलु बड़े तुम साइड रे व्यू टिके उठो से पटर जो जीती पार्किंग कल टंका 100 आगु जाई भाई ये कॉफी चाष ये होता ना कौन अरे भाई आम आउर ऊपर को जीवा देखो गाड़ी सेठी भी आउची तोला टॉप जीव फसिबू बाड़ा चारिखर बुलाऊँ ये देखो से गाड़ी गोटे आसुनी आम
ଆମେ ଦିଟା ଘାଟି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲେ ଖଜୁରୀ ପଡ଼ା, ସିଏ ଘାଟି କିଛି ନୁହଁ, ଇଏ ଘାଟି ପାଖରେ। ସେ ଘାଟି ବଡ଼ ଘାଟି ନା ନୁହଁ, ହଉଛି ଖଜୁରୀ ଏଇଟା ଡବଲ ରୋଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଘାଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ଡବଲ ରୋଡ୍ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କରିଦେଲା ଇଏ ତୋର ଯୋଉ କେଉଁଝର ଇଏ ଯୋଉ ଘାଟି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ମାଳ ନା କ'ଣ? କାଞ୍ଜି ପାଣି ଘାଟି ନା କ'ଣ କେଉଁଝର ସେଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଆଉଛୁ ଯିବା। ସେ ଘାଟିଟା ଡବଲ ରୋଡ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଘାଟି ସେ ବସିଠି ହର୍ନ ମାର, ଆର ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି ହର୍ନ। ଏଇ ପ୍ଲେସଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଇଏ ପେହେଲଗାମ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଓହ୍ଲେଇ କୋଉଟା? ଭାଇ ପେହେଲଗାମ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି? ଅଳିଆ ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଚଲେଇଛି। ହଁ, ସେ ସାଇଡ୍ ଭିଉ ନେଉଛି, ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଉ ନେଉଛି। ମତେ ପଠେଇବି, ତୁ ଖାଲି ଦେଖିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବିନି? ସେ ତାର ସାଇଡ୍ ଭିଉ, ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଉ। ସବୁ ପଠେଇବି ପିକନିକ। ଭାଇ ଏଇଠି ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ମାରିକି ସେଲ୍ଫି, ତାପରେ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ଆସିବ ଏଇଠି। ଜମା ରହନା, ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଯୋଡ଼ି ମାଦିଲି ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି 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 ଭିଉଟା ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆଉଛି? କି କୋଳି ବେ ଅଲଗା ପରେ ଭିଉ ଆଉଛି। ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ଟିକେ, ଏ ଠିଆ ଗୋଟେ ଭିଉ ନେବ, ଫଟୋ ନେବ। चलो कोड़ी এইভଳିଆ ভিউରେ ତମେ ଫଟୋ ନେଇପାରିବ? कोड़ी कोड़ी ଅଛି। ଏ ଶଳା ଡାକ୍ତର ବାଲା ଭାଇ ଏ ପୁରା ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। गाड़ी ଗାଡ଼ି चलो चलो ନା, ଚାଲ ଚାଲ ରୁହ ନା, ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ରନିଂ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଫଟୋ ଉଠାଣ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ଭୁଲ। ନା, ନା, ନା। ଚାଲ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରୁନି, ସେଟା କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଏ ଭାଇ ତମ ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ି ଯିବ ପୁରା। ଆମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଆସେନି? ହଁ ଆସିବ ତମର। ଅଇକା ମୋର ଆସିବ କାଲି ଗୋଟେ, ଆଜି ବାହାରିବ, ଆଜି ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଠି ରଖିହେବନି? ନା ହଁ କାହିଁ ଜାଣିଥିଲ? ଏ ୟା ବି ଏଠି ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଲେ। ना में चलो ଚାଲ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି। गाड़ी आसुआ घर ବଡ଼ ଆଣ୍ଟା ଫେର